ehi wanakorwo wi ndogo na mutumia mwakomania nake ukamwika utuku mugima na mutumia ucio auma hau ndakenda gukuigwa ringi ndakenda gukuhurira thimu mundu ucio ndakenda ginya gukuona wanakomania na mundu ugacoka ukona ni BF kindu takiwe mudrume ukona mwakora na mutumia mwarikania nake wega no athiire after thiko cigana ona ri mutumia ucio nawagiria kumuhurira thimu ri ndangikuoera thimu mutumia ucio nawagiria kumurumirira ri mutumia ucio yani ndari na wira nawe na ndangenda gucoka kuri we niki gitumaga mutumia ekwo ni mundu maita maingi ukona mundu ni athi ni disappear mundu ucio nawagiria kumuhurira thimu ndangikuoera thimu niki githiaga na mbere undu ucio niguo ndenda turore muthenya wa muthi niki githiaga na mbere nigetha mutumia agathi aumiritie ndangikuririkana ringi agatigana nawe ona ndangienda gukuigwa ringi na akarikanie nawe undu ucio niguo ndenda turore muthenya wa muthi no itanambirie ndimuririkanie ni wanyu tata wa Ngogoyo Eunice Nyambura N na njukaga nigetha twaririe maundu mangiguteithiriria maundu mangindeithie na tuthome turi hamwe o ringi ndimwihoe na gitio mwitikire gushare kulike na gusubscribe thini wa channel ya tata wa Ngogoyo itikira gushare kulike na gusubscribe thini wa channel ya tata wa Ngogoyo ndimwiraga ucio noguo uteithio munene mungiota kuhe hatiri uteithio ingi gibatara kuma kuri inywe tiga uteithio wa tiga uteithio wa gushare kulike na gusubscribe you share to as many people as possible that whenever ndekira video igakinyira so many people as possible ucio niguo uteithio uria ingenda kuma hari inywe coke hinyaga kengere hinya ka notification bell nigetha the moment ndekira video ri iga gukinyira na njira na ihenya ugakorwo uri wa mbere kwamukira video iyo ndekira video iga gukinyira na njira na ihenya no ugakorwo uri wa mbere kwamukira video iyo karibuni sana na muigwa muri haria hagirire njoke ndimuririkani wewe na thina wake erectile dysfunction wewe na thina wa magego by the way ngikora we na thina wa magego ni maratura muno no reci guthi kumunyo please ndukae kumunya igego riu ndukae kuri munya tondu ndawa eho arania na tata wa Ngogoyo wewe na thina wa arthritis we na thina wa asthma we na thina wa acidity arania na tata wa Ngogoyo ni tondu Grass International nitumureheire kihonia ici ni supplements ya kuma China na gutire mundu utangicinywa kana we na sukari kana we na pressure kana we na ke gutire mundu utangicihuthira kuko ngikora no ucibatare ri arania na tata wa Ngogoyo na wona waraniria na niri nitukumenya ukuhona tia tugutwarana nawe karugendo ginya to make sure ati ni wamukira uhonio waku ringi karibu sana siku ya leo nigetha tutwarane hamwe uri wakorwo na mutumia mugakomania nake no mutumia ucio auma hari weri ndendaga gukuigwa ona ngimuhurira thimu ringi no arege gukuoera uri wakora wiki udindira kiwe mudrume ehi ndiki gitumaga mutumia BF uguo undu wa mbere uria utumaga mutumia BF uguo ni gukorwo na high expectations mundu ucio agakorwo en expectation agioka kuri we ni hari kindu kire expectaga kuma hari we ringi egwiciragia wona amwikari ni ukumuhe ki ni ukumuhe bia kindu gitagwo expectations ringi mundu ucio agioka kuri we ri expectaga ukumwika wega ni tondu wale ringi weganaga ni kuri arume meganaga muno ngugwika wega wona tocemani nake ndukeririe mundu miongi ndukenda guthie na mundu miongi no the moment aigira hari ari agakora ni gute mutumia angigira hau akore ni gute acoka aririkana mwigana uria wanakorwo winaguo uria wana mwiganira uria wana mwira waneka andu aingi uria wana mwira utwarithagia mundu ihenya mutumia aigira hau acoke ringi tondu aingi agioka hau tondu nake ni arenda ku experience mundu unganagira uria hotaga gwikana ri mundu unganagira uria oi game ri ni ndenda ona ni ku experience uguo ekaga andu aria angi akicoka gukinya haria ri agakora ukire ku expectaga ri in fact hatiri agakora niki agakora ni gute mutumia ucio amugikana nake tondu nde uko disappoint mugikana nake no the moment auma hau mutumia ucio ona ongereria kumuhita ona ongereria kumuhurira thimu mutumia ucio ndangika atia mutumia ucio ndangicoka kuri we ringi ri weri uri murathime ni Ngai no murathimitwo na kamutikani na weri amenyerete ki amenyerete muti munene ni ayuka kuri we ni mwakomania nake kamutikare ka muingira ni kamutikare ga gwikate ga kunyitiriro mutumia ucio expectations yake sitina kinyanira uria gwikate uria kwendaga sitina kinyanira tondu mundu akorwo na expectations yake expectations ige apart from sex ni kindu gitagwo ate kindu gitagwo bia mundu ucio agioka kuri we ri ringi ni ku expectaga nionaga ringi wina tufesa ni ku expectaga wona wa mwikari ni ukumwika ate ni ukumuhe kindu ni ukumuikia kanyamu no
riu ri weka mutumia wakimumaga wa mwira atiri nitukwaraneria ndu yarumigirigwo makiri kiundu gia kwira mundu we tutigukiaraniria riu webero nitukwiraniria ugeciria ringi mundu ni gwika ate ni egugwikiria kanyamu ugicoka gukinya rikiumia nikihitukire thiko ni hitukire mundu gutiri kindu areka ate gutiri kindu aragwikiria no tondu we wathiite kuri we wina expectations ri ati ndathi kuri mundu kuringana na uria ndimuonaga ringi hari kanyamu gwika ate hari kanyamu guma nako ukauma uguo ta muthika suwe so iyo ni ucio ni undu ungi ungituma mutumia mundu ucio nagire kumuhurira thimu ndagakung'athuka ni tondu wake ni tondu wa kuigua uru tondu expectations ciake ciuma high ri citineka ate citinakinyanira ukona mutumia uyu ri kire ko expectaga ri gitina happen gitina take place maundu mathi vice versa expectations ciake ri cieka ate cigathirira oro hau uguo undu wa keri uria utumaga weka mutumia yakuria ni kindu gitagwo atiriri ni kindu gitagwo connection mutumia otoredi mwiraga maita maingi mungikona mana mutumia utakwendete dange feel connection iyo so mutumia ni endaga connection ukora ni akomania nawe ri akaigwa na ereka ni arako feel no mutumia agikomania nawe na igwa ndarako feel mundu ucio ndangikate ndangicoka hau ringi egukuhe tu tondu niokire nigetha ndukae kuigwa uru no mutumia ucio ndangicoka gwikate ndangicoka hau ringi tondu wake tondu mutinagia na connection mutumia ni endaga connection kindu kiramu connect inywe murieri ukona ni mwekate ukona ni mweingirano undu ucio ukoragwo ri mwega muno hindi andu mareka ate hindi andu mareka na hindi andu maronana undu ucio gutari connection mutumia meciria makona matikogo mari hau na angihetia aumagari athie mutumia ucio ndangicoka hari we ringi iyo ni point number 2 reke tuthi kuri point number 3 point number 3 ati mutumia ucio ni igoga ari used akona ta wa muhuthira mutumia ucio aiguaga ni kumuhuthira wekate ni kumuhuthira wa muhuthira ni undu wake if this game ogikoro gwikana kana ndamurano it was all about you we urenda kuigwa wega no ndwenda kuiguithia mwendo waku wega ndwenda kuiguithia mundu ucio mwinake wega no it was all about you we ukwendaga tu wigwe wega ucanjamukire muthako uyu ukene no ndwenda kwika ati ndwenda kumenya mundu uri ungi kana ni akenerera mutumia ni iguaga aboekete muno if it is all about you ni amenyaga ni cirege kugate mundu uyu ri after all gutikindwe kwenda guka kuma kurinie ekwendaga tu okuhuthira we ekenie no kwenda kumenya kana ni ndekate kana ni ndakena so mutumia ucio ri ni gukuheya kagate ni gukuheya akwahagire agi make me mutumia ucio agi gwata huthiro tatuka used mutumia ucio ndangicoka hari we ringi tondu nionaga we ni ukwenda wikate ukwendaga tu okumuhuthira wekenie nake ucoke mutigani uguo na ni kuri arume mari mitugo yo we wonana na mundu ona ndungenda kumenyekana ni akinya kindu gitao climax kana orgasm wewe nogora warikia ri ugeka ati ukeherera muthako ugatiga mutumia ucio ahangite mutumia ucio angithie ndangicoka hari we ringi ni tondu wake ni tondu we nowe ukwendaga kwimenyerera we nowe ukwendaga kuigwa wega ndukwendaga mundu ria mwinake I experience the sweetness of wekate of gwikana so mundu ucio ni gukweherera akwehagirira that is point number 3 point number 4 ni kindu gitagwo lack of care mundu ndu murumbuyagia ni wa mwika yes ngamu promisete maundu maingi niguo no after kumwika ri mundu ona ndurumbuanagia nake ndumurumbuana nake ati ona ndungimwikirwo na thimu ni amwikirwo na ciringi 5 mundu ona kuria thimu ri ni kumwigino waga kogo we warikania nake ri ndungikate ndungenda kurumbuani nake ndungenda ginya kumwikia kindu ndigenda kumuria atiri wikarite atia tondu ungikienda mundu na ni wega mundu wenda mundu ri tiga kwenda mundu ati wotukomwe caria mundu ria mukota wikarani nake nigetha ndukae kuhati ngoro ya mundu uyu ri at least caria mundu ria utewikate utegutigana nake na ihenya ucarie mundu menya o ni murata ni nduguturi na tuweka atia kuri handu tuthiete so mutumia angiona ati after kumweka ni wambiria kumuigino ati ona kuhurira thimu ndungimwera thimu ati ona angikwira kaundu ndungirumbuya nake mutumia ucio ni gukweherera akwehagira ni tondu wake ni tondu ni uramuigino ndwenda stories yake undu ucio ungi ni kindu gitagwo pure communication mutumia wa mwika ri ndukam ona angikuhurira thimu ri umwaranagirio ro uguo ndwenda kwaria nake yani ona ucommunicate nake ni tari gukufusi arakufusi nigetha mu communicate nake ungika mutumia ucoke wambirie kwi behave na njira eno mutumia akwehagirira na agathie piu na ndangenda ona gukoro enawe hindi ingi
ni tondu wake you don't understand her needs, ndwenda ku understand needs yake. So mundu uri ona ngirire gwika atia, we ndwenda kumwika atia, we ndwenda kumunderstand na ndwenda kumwika atia, ndwenda kumwegutu umuthikiririe, ndukoragwo wira ni wira nake tondu wake, tondu ni wamwikire ni waiguire wega, so we nduri naki, we nduri na wira nake. Undu wa mwisho uria ngwariria ni ati this lady maybe no akorwo I feel ari comfortable ama ni aiguire ari unsafe, yani akiona we yani ni tari unsafe, ukaigua nduri comfortable na mundu uria mwinake, ukona to tari handu hari hagirire. Ringi mundu ucio ni okire kuri we akiona kiundu gitari kiega hari we, so mundu ucio ene nawe ri araigua ari unsafe na aroria mungirikanitie ati nigetha ekete nigetha akuweherere. Ucio ni undu ungi. Ucio ungi mundu mutumia ndari comfortable, ndaiguire ari comfortable nawe. Ni kuri mundu me ungi gwika roughly, mundu rough ungi gwika kiundu nawe agutihanie agwikanie atia ndeguku prepare tondu wetu arenda gwika arenda ku experience aite tu ariki eherere. So na ndamura maita maingi ati ndamura no to gwika na tugwita tu ndamura no nire maundu maingi, ndamura no to mwaka wike to mwaka ati wingire thini uharasi mundu, ndamura no nire maundu maingi. Ona no romance na wona mundu ni akata wone mundu ni akena, no mo foreplay na wone mundu ni akena. So mutumia wangioka kuri we aigwe ni akoro ari uncomfortable kumwika kuri wa mwika ri wa mwika kiundu kiuru muno gitari kiega, ona ndona mu prepare ni wa mutihania wa mutiga na ironda wa mutiga wa mutarorania. Mutumia ndangienda gucoka hari we ringi. Ni hari andu moe kuhariria atumia, na ndi wega muthuri ndukaneke mundu takamwika ringi, mundu no mufatari ringi. So ona hindi ora mwika ri menya gwika ata menyerera mutumia wega muno, menyerera mundu ona njira njega muno, o uria etikirie na njira ya gitio oka kuri we na kurutira nginya thuruari kana kurutira nguori. Mundu uyu ri onake kati onake mumenyerere. So tigo tuma mutumia afeel uncomfortable atona mwika ringi akaririkana ruo ruri aiguire, akaririkana kiroru akire wa mwikire, akaririkana kuri acunuranirio, mundu ndangicoka hari we ringi. Macio nimo maundu maria matumaga we ugeka mutumia agakweherera na akariganirwo niwe na agatua hatiri undu mwekire nake. So ngwiciria ni hari kaundu wathama muthenya umuthi mundurume ati ringi wanekora wi hau ukarigwo niki kirathi na mbere. Icio nicio itumi nyingi iria citumaga mutumia oke kariwe agacoka agakweherera na agathie ona wageria kumurumiria mundu ucio ndangenda uhoro waku ringi. Ngukinyia hau muthenya wa umuthi oro ringi ndimurikania nini wanyu tata wa Ngogoyo Eunice Nyambura N, na ndimwiraga njukaga nigetha tuhote gwika ate tuhote guteithania na inyui. Gwiciria hari kaundu wanyita na wanyita ni wega ugaciara mundu ucio ungi nigetha onake ahote guteithika. Reke tukinyie hau waini wa umuthi ndimwendithirie muthenya mwega wa kirathimo oro ringi ndimwire ni ndimwendete muno. Bye bye. Shalom, shalom, shalom.